Jona smara shimchame fani kwa yabe amashi TV no lele mwene ashiso anima so anama so aken club ango shida wo ke ofeche mawe mwembola ke shpembola de bo anu chomo ni bo ade sake samanta ka mejale akalele fe odromo ne ke gbene gbipa kwa gbene se ke we ko shkobe kwa shabodi fe mo ni ke bogbe no da jifo so a meji pa wa no ngble cho ajino ni ehye ni oleombo monica di fe mo ni ne bogbe no jibode ncho na ni osun lo o enye lo o de bi ni ama o wan rasta to gbonyo ni she kakla gbeye nke wa ke china kutoka yo ni egbe nyawo naka no apaki fun apaki hun kebini ke na no yo na ne meso le njeblan ke wa ke be Great Aim Academy passion and excellence ameji ni body fe mo ni ne nyoma ko je oto ame se egbe ame Accra post office nam to university Thomas High Street no enterprise group se tu jerme ji eni oni ni ba fe mini ba she ameno ye Gemeno Best Pharmaceuticals nke wa ke cho fun akọ ba e fe mo show akeshi eje Best Pharmaceuticals bia normally onomishi eje ake chofonji na me fi ole electrode kokra enawa ne yele ojogba ale hu nke wa ke best kid ye mami keji ale no obile enje alo o na ke gbeke sumo ya foot feni ni kayo chikra bo mo no to best kid e kwa ale be no ba ele she apparatus e fe on the low na mentete onomishi na ne men sun ole ije blanke wa ke ye je no Sunset Beach o Sunset Beach onomi shikoto eko no ba ye wala ye bo omode no chube ke Sunset Beach ye kole gono ni ami keji onomi shikawa ke pull that Friday free for ladies free for mini for ladies no mi no mo bo omode no ba odin wa ye wala na ne men so la email akeshi je na masuma ke ma ijara ba shra keji ya ijara ni ba me na nbi monitor ma UAG efi ai no ba chon lele I guess I'm not young guy school say 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 what here will be eji sha this and she mean be akenye maji ache me school say den che enye mamu school say enye mamu I 4x4 I lolly ni jala wa wai shanya kwa ama crèche ni nyembola ke sana chonga e school e nwani ni fante me ka egbe me ke sonu me ama namba mama e school e nwana me ana chon me man wie mo kente wie mo ba ke egbe ken ne ode bi ni awon wa rasta to gbonyo ni sheka klagbe mi e jara ba shira ke jinya e jara ni ba meneme e ba shan me to mo shito mi ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi ga mantiasia mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hunu o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fe lo ante ko ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sa na kan ni fe mo yeah ora don
inka police foi ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo saa wo ke wa achu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na saniba na gbaru e titriji gogota ni hey ni ekole ni jo mi echichimiye alo mi jo beje me ni saga ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo mbi ko ni afe egbe ko manu lehin ele me lefe o ka ba ni gbe ni o asaga ni fi mu ato igbeja mi ko ti ba de nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ipa ni ka se me ki ni hu le mi ye o ma shi tv ni Mbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ochina. Hello lovely viewers, you are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Mashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Mashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Mashi TV Production. Ajwa twing me can mean share. Okonu ni ya pa mi sickly sani to gbonyo ni se kakalagbe baby ni ama awo hello one rasta my letter to gamaji ancheme antaraj chokuna atalo menashi ni magbi na magbi wo bole ko tu wo pe kan wo gan dan gbe boni afi ni enye sole wonye kra wonye don gajelang makato butu ka gbi ya dan shula gamaji ancheme da ni enyo etenten na me pe woni kan ye da kela yan shiswe mo na twala mambia tun ha gbe men ka wo je mo ake ma ba ni da mo enya kanya hencha chikobe neke be me ni noni gamaji ancheme be me ni noni chokuna talo be me ni noni cheme au be me ni noni wo wula me be me ni noni wombwako ago Okonu ni ya pa mi cheme feni ke bi yobe o Mashi TV no mada ni shanka nyana nye wachu nyime minti ya yejara imba she ke o manye ke brightness onumle nshi na de men so lo engem na nke wa ke shin keji o ke mi yebe o Mashi TV no be o mo de like mo comment mo ko ni o share onumi nshi komo share mo comment mo ko ni okwe brightness onai na de men so lo
inke ngmene won kwe was schools gadangbe fiano ba chon no eje fende sana chonga ne sana chonga ne sana chonga ne sana chonga nyeme lele eji shari akpa eji yemu akpa ni eji noko akpa un keji won hwe ake esana chonga ye was kuyi amni shi cheme iwi ake ni eke fie ne kan esana wonye wokonu wokefe mi ni wokefe jin lele ke won kwa gadangbe ne wole ake me ni fi am business na me na ni fe bi na mba fi business ye bi na no mba kosh kai oromishi bi na mba fi business ye bi na ji eni mba fi o mi ni ameba kosh kai ke ya shi min bi ake cheme nyeme abladi abi gadangbe nu wo yo bena nya ho shipon ojalawa na ka shipon gwele ololeji ni jalawa wa 4x4 na nya ka shikabwele ololeji ni jalawa wa na ka ma palace ka shiaji ni jalawa wa ke ni biye cheme nyeme min biake no gadangbe senji paramount to say school senye na me dinche amenya me je shika yesen confess mi na kema nimbi ona baby ye kefe ye no ne sanu wona wole ji ake wo dinche wo twa ateke twa wo ina ona ni nibi ni wo hweo ake sani enye bano bia ne awo ake me ni leadership by example ono mishi ni wo ji me ni me ne sani wo jigbe ono mishi wo ji me ni me ne sani wo jigbe chinya wa bia wa ake eyin wo gbe eje lo te wo yen le han tin yen me gadangbe bi awon shipon ji so bo ji no na le ko ba yue mo ba ke mi mi wo nye fa ni je school se no na amamo ni government schools ni abamamo na ke ekole mangbe LA primary la primary osu primary ke gamashi primary ke tashi primary ke ni bia ni fa ni je lo san de no ni to ma wi je no me mi chwa ke maji ache me le ba yeye manche choku na ta alo le ba tata choku jiana na wole shika agbo ayeye shika agbo ahon shikunji ekoji to mosakumoro ni na ka akumoro Ramsar site ni komo shikun abo na ahon na abo nkun mo ni cheme ni mfofo ike ni bi shika nye jino na ka ma suku na la ke alo ba nya shichichi na ka ke wo sen asene sen sempe sen abola sen la sen osu sen teshi sen nungwa sen tema sen po sen adan sen say school na money ne say jinoni fiomini a governor school we minto gadangbe bi nye minto ni shini chichi minto cheme abo na mba nya me shia me chichi na me ka keshi ama amema ne ke school ne ye say gbe ami nyama ko na kainoko no e wa ko bola keshi action gaye school lele washipon no nene sana nya action shona te wa wie mo wan wie fe sha eko je no kono e wo yi be wonu wo yen shika wa ga wa mama school eko ni wo ani boy mama ni wo hon shipon ji ami onu mi shi na me mama ni wo hon shipon ji ami na me ke mama school we bia ne ama me ba cho no na fe ke do na cho ya school e be ja ga school ama me shika na me ke ma ama me shika na me ke ma she school je no na government schools no na ya ma mi pi ne kwe pi eni wo ma cha me no wo yin into konkra ni kra na ama ma amba nya me ma no ni fi na kan kra gadangbe bi kanu ni yo ni me male gadangbe bi wo yin che me na ba nya ma no ni abama kura fe do ni wo na ama mo chimeni jino no
ka yen shika bo we awele loli no jino ni yan e jake ni mba ni nto ni ke ba loli jin achira no na achira no na ge ni ba ni dwele personal appearance she dwen man mini ya fo akekun na bolo ne cheme ne nye ba ke kwa school se fe ni school ni a chon ekole no pochon mo ba gbo fan bi e wale na me ba chon e ja ke wale akeke wo bi e pa school po na me ba na me yue gan ke yin na ma ke be school na me a chon ni kula ne kwa me na me a school na pa school na yue blofo blofo no me ne ba wona eyan ka ka se blofo ne yaka kase manwie mu shona ke wo manne ni wonye wo fe wo ni bi yojo ba other tribes say no na me mama na acho me language say je ame mombi ka me majina che me kloshka na ke mo school tujinye ko jake amele no ni no na me yin kan chimi ni jina no wo na yo satiami akay abolo so na akay anno no ken ekole ni sepe ele gbeno ne ba chon ne e ba nye an school ye se gba mi ye ekole ene alobi keje na ke o je sempepe shika ma sana ma ni gama shi efe ana ise aloga dan gbe fun ana ise keke ekole ni mukonklo ne ekole kele bi alo misunderstand ba ni ba chon ikokwe ato e ba ko ni ba feel ni ba fe me na ka kwele e je jurisdiction me ne je ma chedi me ne fe ne ke ni me ne chede ke ni me ne keke comment école yemi no ahun keke ni na papa ni ba bashin abe bowo ke bowo tan dan na ba fi tumo e ko be fi mo isana akwebo na ba fi ni shian jo ni mlakun ni yemi ale yemi ni chebele no mi agbenu eyin fe omo na fite no fian no kadangi cheme mi wie ni ma yu olololo akelele yue mo ni nya ka chon ye school sa mi ye eji o manye sani shimon mi bia ke school se den che nye ji no ni nye mamo school se nye ji no ni nye mamo ni schools enye ni ka shi bia na ni chon ye wale akelele nye shikon no na me yo nu iwo nye ye ameno iwale nya wo face a fact kekole nu a short nke nu short ya eko na ka ata onu esana fe shu ake na ya anu ye gen na ka yin kete shon ni yin mo ya fe follow abebon awie mo yo ka wa ka chon gan ya wa school ya mi ni wo ke wa yin shika wa ke ko ma school shi lole bo aba lole ke se la su jin aba mama agbo ya ba decoration o mo what decorations can be ya ba no ni se na mo be 1 day show 2 day 3 days show no men shi no na ba ma ni jino bi ko me fe ba na ese adwen no ke fe do tan wo na ke kani efe kplolo ni wo wie mo nya she ikoton jake ni afi otomo majority carries the vote wo enye lo ame ipo fafi wo na me wie mo ya she on fi wo na kaje bani ma wie jake cosmo ni awo fi analysis ni wo kwa ake wo greater Accra ni schools enye ni yo bie onumishi private schools enye ni yo bie no kwa ke private schools e come abo ni yo bie ne enye ni nocheme nocheme proprietors ni yo mi ni gadangbe bi di ame nya wa bia nocheme me ni ma nya kwa ke gadangbe bi enye ni ma school kwa ke no pasashe government school say no na no no chole saito government school say nya wa bia wa yake
nya wa ya me no afia investigation ni wo kwa ake ne ke wo Saito schools ne le nwe ta flache headmasters ke headmistress junior je school se kome nye ni headmistress ke headmasters ni yo je gadangwe fomo bi di ame alo gadangwe bi di ame boy abi so boy nriwo ta flache cheme nya no nya buwa ba ke gbotele gbodo yin lo kanye ke gbotele gbodo yin ni yesti le wona ake neke ni bi njano cheme nya wo bi awe ake wote alo woba ni bisande nya wo bi awe ake wote alo woba cheme be she nesan wona ake lele fio adidon ke yo gbe towe she fio eje keke with strategy wonya watashi ni wakake esananya ye gan school ni wo fe effort ko ojogba shi mo na bo eson dabi nyeme cheme nyeme halari abi bro for ba ke action speak louder than words action speak louder than words je ma fe je na bo ke wie mo shi mo efe mo no esa no ba tomo wa ewie loy ne ka wa tomo wa ewie loy ni a wa tomo wa efe loy nenu mi nshi chame ne ka wa tomo wa ewie loy ni a wa fia wa tomo wa efe loy ni a wa fia mini ya for kedia na school machine ni maja chame ba anya hia me chichi na me ka ke ene abola school ne abola se school ne mini ya fo aka ba shiti chinaka ke asene se school ne sempe se school ne je government schools na ba momonto yi school ni se de nchema cheme ene jino ni mi hajinye ona akenye fefe na mama school se ko Kenya mama school the way ponya ke ba control ke the way ni bi ba ya no ye school e mi po e ba ni other school say anake lele because Kenya nyama wo culture ke wo heritage wo ni bi ke ni bi aba ton ye school sa ni na ke ba fe drama ke ba fe ni bi come on me ni yo for ka ke la traditional area I'm in school allo la traditional council school ke osu traditional council school allo teshi traditional council school tema traditional council school ni aba competition every year come on ene pop ana nu gan ye shon onu mi shi because ketema bi mba na me je am a student nwa bi a student debate pom ba ye gami come on ene follow na waye ne keme ko pon ko shiko no wo fo ake atonga ko shiko je mo ko ba ka mi shiko me ba to shipo na ba bon gan chomo because ko kwe beni senjie school be na me ka me am quiz na mo ona ka ba dole am ka ni bi den che am government ko am moko shimo ta flat che gatangme entrepreneurs meni nume drum ke wo ma ja cha me no ka fe chokome na plant ke shikajin ke ona ni akaba college student e ba ni gan awie mo ba travel show ni ke gbo ba po ni ya school ya bi e ba na ke le we sale ni kase gan ona ni bi pi ya ni ona just some small ways and means ke ni wo ba use she afi lumoye ni wo yen kadangbe bi ani achon agbo ani femu sun agbo ani akenpele no ana nu ni noji mo fiamu nto na keshi bele jile orumishi mo fiamu nfe ni ana akeshi mini le jile shinya wo bi awo akeka shi mebi kaji wodi enche wonye woke wonani amashi ni wono mo jogba na me wo pa agba kan baba no awo dabi e ba wa nyeme
eno ma no share mas ma ka magbele phone line say oya because me na be bele chon we o mi gbele phone line say body afi ni bo wo no twa no chon jemo ye gan na ke sana chon your school fin school ni your Greater Accra ye mi susu mo na nke lele eji shade papa na eji omanye loko ni eji noko ni lele esana enye bano shimon wocheme ni ji wo choku na ata alo iye na yenye shika na yeye manshenji na yeye shika ke tonji odogba ni bia ke amedi enje suku jinye enye na mema ejake Kenya mako school ako na ba je shike ba je na mo a control be just the Ghana Education Service no ba nyen no ne keson e ba ke de na pass ne ke na akba ne ke na ba maleta shimo ke the traditional council say ni ye ndeche ni say school la traditional council a school ne tashi traditional council yen school osu traditional council yen school Domashi traditional council yen school temakpom adan ke ni bi kenye yen bweke je sa be po paramount say fe yen ko divisional chief say fe yen ko ni wokwe akekun tema ba ya le atin kwe ma ba hwele feneke kwe gan dan gbe yemu ni laje o kwe ba wa ke ba laje onumishi kwe ba wa ke ba laje shimene nya kwa no fia no ya because afek already haka ba investor una kan ni agbo ani son bo jino ni eshe na to akwaja agbo no menjino ni nye chemepi na lake be no fia mi manche shin cheme kokoko isani nye kwa na kanche ojopa nyeme mbele phone line say oba no twako ni bongo chonjomo 0274324331 0274324331 nke school ni wo ya gandangbe yemo na pa chomo ye school yamli ni cheme nke amena wo mi wo nyeme journalist ne mambi akelele esananya chonga ye gashikon no mi biake lele yi esana chonga ye gamashikon no shi mo wo cheme wochoku na atalo iye school we enye jiboni amema ekomi enye ne wa ya mi sisu mo mi en kabini esane cheme ne amebo amewo moden ni school say amewo amefemi ame mamo eko ejake ka ame mamo school say eko ne kola ko ba kan no alo fa no ba kan no gba kan do twa kejo Kenye, ni cha toko tete se. O final na. Okay. Ibu abotuwe wa. Hello. O fa mbo botuwe. O fa no na. O yo jomo ye mo sike game ya abotuwe na ma wa bo ko wa so shon. Tata. Fane yo mi na ke wonye mbo etu TV no fane fio ni moko aba no mo 0274324331 0274324331 o fane bo mo de keji ocha ni ochi ohe ye TV bo mo de ni keji ocha ochi ohe fio ye TV 0274324331 0274324331 nyeme mimbi ake lele gadangbe wo nyenye lo cheme choku na atalo na nyenye shika anyenye shika ofile dronye kenina mo lele nye chonji ni nye talani nye nibi wo mi nye isamu mi nye party agbo ni nye fio ke nibi ni wona apochon ake lele ofeche ma wo edronye ni mi bia ke no dromo fence school se enye potenji no ni nye mamo leadership by example. Ni no na ni eko o tawo na eyin o fan na jin. Ne ko la ko ba kan no. Hello fa no gba kan no gba kan lo twa kejo. Hello? Siko tete se. O fa na no na ya. Wan rata. Shambo. E wa shambo to mo shito.
Shabo. E ba shambo to mo shito. Ogba pana no na ya nye. Me fine. O program me fine. O program me fine wa. Shike ga me abotu kwe ba wa. No aba ma den ko O choni o gbele ga ma tu Mamu kome na yo bebe to mancheme. Ni ke mancheme ma abobo tu enku. Ko e tende le ba ga shikono. Gba me bu wo kwa ka wa he ni pe ame depo. Ame ti lo wo ni wo hi o shikon. Ame bu wo. Daniel edo mi ni fo ya ga shimi no ni abogame. Ame bu wo kwa ame na wo tumoto e. Shije wo fe no ko ja me fe no kama wo man ja mancheme na wo ra me ama me fe no ko. Fane yo nye ora don fio ni moko aba nyeme bo ba no 0274324331 0274324331 oba anye ni otwa ni ochon bo ojomo nke lele eji omanye Sunday ake schools ni yo gan dangwe fin abo ame wo modern ni amechon gan wie mo shi mo nyeme mi mano mi olololo ni mi biake lele cheme wono no wo yo eji noko ni sharia pa ni shi nya awo bia wo yi ake wo choku na ata alo ye na me wonu me dra me keshika keni na mo school say amedi enche nya me mamo me ya na me kalumo yale kola sha me tun tola ame kalumo yele ashino ka fili ame ken kola gbagbo sha me tun tolo won shikon je bo keke won shikon je keke ni tafla chejo mo play Shikote ye mo ba bono bu mo. Ni enye on 20 acres, enye on 10 acres. Ni chebele. Ko ba ko be ni pa le se efe. Ni chebele. Nu na mo ye ma mi po wa. Ni chebele. Ni bi kome. Ne sana kwe ki amma no ya. Efi ahunto anye kwa akwe nya wo bia wa akwo te alo wo ba cheme gadangbe bi ehye ne sani won anu wo yin aten esani won anu wo yin aten ni wo gba wo yin gbamli ni wo na wo li ake lele jele na yo ke gba lo gbabu e bo won o gbo yi ni ko to na wa bu e ojo mlan ni bo won o fi o mi ni owa ohe shije no wo no ba tashi efi atomo gadangbe bi dane woka ni politicians ni wo no wo na ka politicians amebu wo na me ka wa fe no ko ameka mi nto wo ese na wo na mbagba na eshi wo cheme alo nyele nyena ka mi nto wo ese na mo dona me baba me eshi ame wo ame lojo gba aka me ni na wona me na fe je gadangbe ni no je Greater Accra ni no chimini dino no wona na gbe mi won ameke bule wo ame na wo ko me ni ejake wo die nche ni wo fi wo die nche ni wo fi ejake le gbo na ke school Sunday no yo school le gbo le ne ba momo e bi baba o ke jala yeli sani no chon na ke ma swapo jin chi mo fe ama me swapo di no e wona ma me no ni bo mogo wa ke ni ke o te jano po no to ya eni po be ake bu yuechi ba me ke min tinkle on tinkle ake store se ni o je chi mo fe ama me store ni no ama me na ka me okume ni yo jala ame na ka me share se da ye ma ke tell me no na me share say that me no waka me majority carries the goat many ifa amena menya ma wo to egajofo ye me wo gadangbe bi nya wo kwa na kanje odugba ejake wo de nche wo mbo wo ya blu woni wo mbo wo ya blu it's about time listen ni wo majache me wo traditional council say
na ka setting the record straight video ji kpọtọkpọtọ chaka manya ji ni dara ni ba fi o je no tawo ka hon shikon na jashika ka $20 moko bad ka press conference shika gbe moko yin no be pa egbe ba ka press conference ke ni bi cheme je no ni eyin ani nke enye bo amode nye ma school tuji yen ko nye ma school se ko o tashi inye 15 years yen lu mo yelimi inye 20 years yen lu mo yelimi inye 30 years yen lu mo yelimi afia no ko ye yo lu mo yelimi ko ju etan ka ko ju achievement lehun mi no fe am bi ye ni asise ma sani inse na video ko ni bajepo na bi nunu plapa na ke leji ma fe mo nche seje Manchester men ye na bi la ke mi ne fe am bi ye eke leke na kan NGO bi e ba na abama public toilet ni ma de ni asise ma sani come on na you ma banya aje o ne keni bi ne fe fata e ko nyana yu opempe ke chu ogadangbe bi ye orun mi shi cheme be ni ke wo ya ale wo be mi she anokwali ele ko meto wo pe wo be mi she bibi o ne ke njem lan kenyi akenu no wo na ni wo face o bi ye na ka no me ko mo face o shi wo no ya na ya wa chon e ja ke wo pe na dan lo ni wo pe yu lo onu mi mi gbagba keshi kun ni watch bills me ona magdam me ke ni bi yenyen je ni na yenyen nuko ne min yo for cheme no nye ba bi aka me ba support nye ka me ba nye nuko nye ke yo mo ka mba nye nuko nye ke fe ne ke nya apparatus ka ke ya cut ke na ka ni bi ta flat che jo mo pay best nye ka me au Richard Amakwe ke gama shigbe ken jibo gana afobo ye ole esano mi onye lo ma school ko meko bonu mi shi keke cheme ona boy ke je shikon shika ke nya aye shikon shika nye ka nye lo le se ke se la sunji ni nye fe ke nye shika don gadangbe bi ye na nye noko nye lobby ya me ni yo for kwe ke government e po na ke shi lele gan me alo gadangbe bi aye shi na tete shi because I passed law ake traditional council fair traditional council in the next 2 or 3 years it's an amena ame personal school ninya kwa kadala magato obutu ka gadan shira wonya gadan be bi ni numba drive ke ni namo ni keji wo maji acheme ne ame ba pa gbo ani ke akon afili ka bani ke ni bi na ke ni kegbeme ne akamba national na ka me na wie mo ame ba fe no ko fe fo ni ba fi anunyan ke an wo maji acheme ni ba fe no ya ke hwele mo ne ko ba samon bi ke wose ko yino bi ya no ona ka nyenye ka jishka jan shapu e ke ni bi e mokola na gbene won ka ke akegbe ko han gadan gbe fomo bi ko ni yin lekun ni lewe male won tu be akole shishi be a use politics ke kun ani bi ko me ke kole ma shishi ke se mi e be do ba le shin ake contractor ya gbo no na kan ashantenjo na kan egbejo na kan sonunjo na kan bimbilanjo nile e ba kun mokola one side e fe ne male so de pa ke ba ejala na esumo nu ke ba fono Mewa, ebanye ni ka esumo no ba, no ka kan yojibu e, alo cho agbade na ka kan yojibu. Ebanye teshka no ni jalawa. Ya ke bebu e ba o man ni. Ni ka gbo alo le man yo e ba na ke o mo je shon ni eba, ni we sande kwa mi ale ni gbojole. What didn't you ake these people have an agenda. Ame ye jitoko. Na minto amike mini amike overtake akra aminto amike gadan gbe ewodi ni wana shoni chef etmo omo ko na no jeno no pon ewie mo pe keke cheme ko me chimo wachokuna taro chimo amechomo amemumu ishula foi amechomo amemumu ishula foi amegbino ba wie loko ni ya in favor of ame be obesubo be kan gbonyojibu bo sumo am Sunday bo jeje no fe neke shigbi no ba wie ne ba favor me then am na ke be kan na check awie mo be kan na kwe na kan fam fully Sunday safo orumiji amalie no ni do ona in craft and no kwale no ni mo
amalie no ni shamu ni do e ona nkra fe amale no ni ngo cheme won pa nyefa wo pa nyefa no kwa fe ni wo ke shika ka ye akeko wa mamu suku tujin o because kacheme nye bonye wo mode ni je lokopo ni crèche ke na tujin ni nye mamu epo nonu wona akwen wona ma be sandi balaka awa wo ya o awa wo ya o na me kra pe wo ne kan ye ko te wi ma wa ke no bu mo ni ogbantine ni oke o manche ona nyeme amaka nyi na ka me ni me ni ka fe ni ba chi na ka wi mu ji atale ina ke nyele ona ajegbe akpe bulu akotu ke wo wo yin nye telebulu ajachu ninye na amukwa atoni ni telebulu ajachu ninye na amukwa atoni. It's about time wo fen won na ke gadangbe nyo ne wakajibo ofo ake ofe owie ko no fe din tashidin orumishi mine kola ko ba kan no allo fa no gbe ke do chu akejo Ofaya atomi afole ipa akejo tashi. Ando na ya. Ofa na wie mo ka bo tu e TVN. Ofe mi bi ake mi ka wa amema. Ofe mi bi ake. Hello? Ka amema. Square. Ofa. Amema amalo do balo. School producer ofa na fio mo ko aba ke ocha mo ka bo tu e TVN ko bo e TVN no ka mi gbasani o seun mi amashi mi paje fa ke ocha no ocho ogbe keke o ani owie mo echa no mi paje fa ka bo o tu e TVN bo omode ni obo etu e phone no ni wona sandegba mi paje fa 0274324331 0274324331 bo omode ko ni ocha ni bo o fi mi ni o chon ojo mo nke gadangbe teachers gadangbe teachers gadangbe o maja cheme gadangbe lumo yeli lo chokuna ata lo wo panye fa no kwa fi yin nke se ka pe fi o shika ka pe fi o abomode na ke ko wan mamo schools orumishi amma school ene me fe ha na anyi wale onai nyaka wo ka wonye fun politicians say ano because cheme taka bonye yu ake me am felt ma me buuje nye no nya wona wala ko some bu la ko tie le che bu e nu ewo ke dia am fo wo da cheme nya no wo denche no na nye tete de fia o fa ne yo na Pengeza ya la ma abaje TV lolo. La ma abaje TV no. Wo ko abanye gbe live. Ora don la ka aya la ma o ba bomode nu o ke ba nye gbe no eja ke la o mo ole wo fen wo iyemle nyeme ni wo ta ke boni nyo nke esani wo kwe na kanje otugba because no ni mi na nyeme gadangwe e ba yin ke yin fe e ba jemi kebu onomishi gadangwe ba yin ke yin fe ba jemi kebu no nya wo bia wo ake woti alo wo ba nyeme nya wo bia wo ka ta me bi no ba pa wo ikomo mo ni gbo iye apa wo je mo na me pa wo sanjin gboyin wi mo because bi ani ko ti pupa ya no plamo ya no keni bi da ne anye gadangbe bi mwenwe da na anye gadangbe bi mwenwe nyeme nya wo bia wo ake awa wo ya ho me no wo ke ba ho na yi cheme nya wo bia wo ake me ni wo ke ba ho na yi school ke gan yu mo ilaje ni esani wo ke wona ni amashiru ba ni afi otum ka pelele ko apa inu be no ba na keke mata asajin kome e ba futu ni bi ami nyeme nye ka wo de nche wo gbla wo ise
nya wona wole ake hie ya hia baasi me wo ka won ya wo hie wole wona jin fa mo mi odogba ko ya no ko mi enu e chi ko je no ka ya bi enye esa no le obe na yin o shi odogba han ko mi ala ko me chi ka bi enye ye sande mi be sa no le boni o ba fo mo na jia onu mi shi nyeme nya wo bo awe wo mode ni nyemi ale nyemi mene komi mene titimi mene fi ne ken wo kwe ne kola ko ba kan no hello fa no gba kan no ato mi na mi ya no carnation o fa na ndo na ama na to mi na mi chake ya no carnation no carnation e wo ye school ti ni game ni mam ti ameton ga ti ameton ni te ameton la ke school ta ama ba school ya na school no a tonti eke ena ga teacher for e wonu ha tonti ni atawe ko ba la mo yo inye ora don emi na kola kokro lehun e ba pan no hello o fa no gba no shi no amun ta ni e wa ke ba wa woni e da ya hin na cho gbe ke bi e gan odogba to mo no yu quiz ke ni bi ne wo fe ba wa wo wo insani no ni ne wa don okay ora don o fa ni shi ba mi fo ọmọdé koni bo 0274324331 me in last caller 0274324331 0274324331 producer check him o WhatsApp na ne me son le inke mini woke ba homo na kata maybe ni ka dangwe kata maybe ni gadangwe bi wo ba pa wo ikomo nke school nyamo ne orumishi school nyamo ne ake gan yemo ji sana anya chonchon ye school ya mi shi cheme esani nyon school enye mamo eko onumishi nye ma eko ni ta ke bona yu ake osome bu la akute de nche bu ke ama na mi fo mi alo ami nji ami yin wole wo be loko yemo won wo ba bo wo mode ake wo yen wo schools wo die nche ni wo ke was school wo wu amimla ke do isananya cho gadangbe emi be sani all the schools across here isananya cho gadangbe kanye baba close no like ko ka close na close here lele school say ye school ji na ba nya lo me awojin ona cheme nyan wo kwa na kan joju gba eno ma na she imbia ene fe bi mi o masumake in da fitu afi oni yo nke habo dani maship shi cheme mi yo no lolo mi ani nyen na nyeli ake eno ma na sho ke wo kwe na hin gadangbe bi wo ba jijele na yesumi anokwale ko mepe ne nkenya ke anokwale ele ehyamu ona ejo ne ehyamu shimo keji owie keji owie 20 ole ni di 20 ole onyon fi omi ni onyon bohun oneko na ne me son le eme la ke shije na masumo ake nke mmene ni fi woni awabi ene shi dani machine masumo ake mache otu ise fiu ake ke ofiche ma we egbe wo ni eke wala ke wo be bekene ni ke boyo ne no ya no ye la man fe for me CD first ya no la man fe for me ye no apache eke ati se short ni ke boyo mi unye mi ojugba ihe mi ni o bo mode ko ni ofemi ni bekene o anu wo pe la man fe for me ne nkola ko e ba pa no hello fa no gbe pa no gbe ke no cha kejo hello o fa no gbe ke no cha kejo Inchankere loko Achimwa Insurance. O Fernando na.
No, we don't believe we don't get it's small son. No, we are one to go more. No, we fair. Over you or I don't. Mine color ko yet man. Hello, Fanok back, no chocolate. Hello, Fanok back, no chocolate. And me a cat. Offer she by me, producer common be any insane wedding in Kenya, Akamin in Kenya, a bano, CD first, yella man, fair family, and you know Apache, looked at, think think make any be fair, me, Yenu papillon blood make it, ona, in Kewaka ras cuckoo me, bomodin, lack mana, becken in Kebu, up if I feel so cool, no cocoa. No, Mienche, Inyenu come, Mienche. No, in cameraman, big man, ni for formerly okalechoni o mashi TV, mene ni woke afiko me efita efia big man, niji nyenu Abdul Walid, big man, ye ni woke afiko me efita efia woke mini, numbo ajole, ye jen no, inke wake. 12 on the 12th le won me check chata ale check bonton bad man time e ke mini vibe on the street no e ba no life ye la man fair for me ati se strut baba oji men baba nyenu kalis water me apache mi dey nchi awo wan rasta in me black kid me nye pike baba o on the 12th le won bo modin ko ni o fe mini ochi obenke ame ye jeme na ne so lo ye ke fata ye won enyenu Ben Actor Foundation Actor Foundation lele amike ken ofit chema we dromo na get back to school free distribution of stationaries transaction lele agbelegbe ni neke bia mi wole ake ewoji textbooks pen ke ni bi no enyenu Ben Actor Foundation ye English ni ami English form bi ekemi leun fioni e ba nye fe ne ke wa ekutu ji ene ake e ba ja woji ke pen ke ni bi ke schools ni yo gamashin mi wo ke mi ofeche ma wa na le mo bo ni eye bu ale efian ni enaye awoje me ogbon e hale acho ape e no be mi no fe ni afia mo na gba pi mo ejira mo aji le keje mi no lo mo keje ale no ni bo to support le normal ye shishin obanye ni ofe mini odal number shikome eko enke big man o mashi TV wo informal cameraman bi anele nke town cameraman ma mi kela ni di big man nyumbo ke afiko me fita efia wo o mashi TV fe wo wish le happy glorious birthday naneme son le kenyumbe gbe wo ni eke wala ha wo jufo leun beye ekoni shikome ko won kemi shida ye han inkwele meni twa meni nya twa meni kemi ye beye kebashi amolone na ne so le monike ni fe woni ne bo gbenoji bodenche ona na enyo osun lo o enyelo odebi ni ama awo one rasta to gbonyo ni sheka klagbe nkemi ni kakalika yo ne lejo wa shi wo iwo e ba ma te naka no lobi ye show mi shimo e fe wo le enyo dwen lo gadangi nya wo jon ken akpakpa nyere adon kemikwe won